Lorong dia buat telespectadores GMN TV, no ouvintes Radio Nacional FM, atus ida, ponto ida megahertz. Bem-vindo me falia programa Haburas Vida Espiritualnya, episódio atus neng hitunulu resin lima, hamutuk fali hau Padre João Bovida. Ya episódio dane, hau karak atu ita reflekta hamutuk, konaba husi dúvida bafiar ia Cristo Moricias. No reflexão dane se baseia bahia Evangelho São João yang capítulo 20, versículo 19 até 31. E Evangelho dane se lê ia domingo, segundo domingo Páscoa yang, domingo ida nebe ita hatene konaba domingo Divina Misericórdia. Tempo ida nebe ita hanoin konaba Jesus ninia domi ninia sarang amba ita liliu husi ninia soring ida nebe sulimai rang nowe atu ita bel hetang salvação. No iha Evangelho ida nebe ita sele iha tempo domingo niane kolhama ita konaba encontro rua nebe Jesus halo. Primeiro encontro Jesus halo nini apóstolo sira. Segundo encontro mos Jesus halo nini apóstolo sira, mabe ho presença apóstolo Tomenian nebe nakonu ho dúvidas. Iha Evangelho dane botuluk li nebe ita rona makirane apóstolo sira tau. Sira tau tamba Jesus ida nebe hanesan sernya sefi bot. Jesus ida nebe durante ne sira tau sernya confiança ba. Jesus ida nebe sira hotu considera hanesan liurai David ninia oang. Ida nebe sira hanoin katak Mesias atau bele soi sira husi atang ikus mai. Jesus ida nemak ema persege, ema baku haloterus, ema heri ya cruz, no mate no ema hakoi. Taung apóstolo sira sente ba hanesan sernya bot lakong husi sernya let. Então sira tauk li ema judeu sira no sira tauk idane halo sira subar ang. Sira hak sumik ang iha uma nebe takameting hela. Mabi buat nebe akontese mak saida. Banghira sira say tauk hela sira takameting hela iha uma larang mak Jesus mo suba sira. Jesus ida nebe morisia susi mate mo suba sira. No cumprimenta sira ho lefon ida nebe importante tebes. Hak mate hela ho imi. Kelefon serukarik yang pas horik ho imi. Tau iya situasi ida nebe tauk nina larang. Situação ida nebe sira hanoin katak sira lakong ona serna esperança. Situação ida nebe ema hototu hate ka basirana sa inimigo. Ema hototu hadok ang husi sira. No sira hanoin katak sira mesak de to na iha moris. Tama sira lakong ona serna bot. Makigus mai ida nebe sira lakong na mak mosu hori conforto sira. Hori foba sira mensagem hak matek niang. Mensagem paz niniang. Tamane mak apóstolo sira depois de ida ne sira he coragem. Tama Jesus nebe musu basira, laos det fo basira mensagem pas niang, mabe haraik basira Espírito Santo, atu fo basira bid no coragem, atu continua haklakan konaba Cristo Moricias. Infelizmente, iha episódio dane, iha história evangelho niang dane, banhira Jesus musu bani apóstolo sira, apóstolo ida makla iha, maka apóstolo Tome. Tau banhira sira hak tuir bania, konaba evento ressurreição niang, yang nebe Jesus ninia aparência banini apóstolo serne, Tome ia dúvida. Tome ninia dúvida ne mai husi saida. Ninia dúvida ne mai husi situação desesperado niang. Situação lakong esperança niang. Yang nebe ninia hanoin kata Jesus ne Mesias ida nebe potente, ida nebe yakbit makas no labele lakong labele mate, de repente terus sofre no mate hanesan ema ahunaim bot ida. Então razoável Tome labele fiar banhira sira kolia konaba ida ne. Mabe ia situação ida nebe Tome na konu ho dúvida, makikus mai Jesus mosu dalai datang. I Jesus mosu athalo saida. Jesus mosu i bolu Tome atu hak basic nia, atu hatama lima bahia Jesus nia soring kanek serne. Atu nune Tome bele convencido kata klos duni ida nebe Moricias ne Jesus Cristo duni. Tau itarona katak depois de Tome nine hasoro malo ho Jesus. Saida mak Tome halo. Nia lakon sege atama lima ba Jesus nia futar soring kanek. Iya neba Tome halo confissão fiar nia ida nebe botep tebes. Nebe nia proklama kona ba Jesus nia identidade. Hau nia nai, hau nia maromak. Liafon ida nebe toran tep tebes ba ema judeu ida
atu kolia saidane lefon idane be halo tome admiti duni kata Jesus ne lala konde Jesus lahu si kelasira mabe Jesus haturu ninia prova haturu ana prova konaba ninia identidari lolos nudar nai no nudar maromak na ohin lorong kari kita teka ba tome ita bela senteran tome ne Jesus ne apostol ne sei duvida mabe husi tome ninia duvida idane mak Jesus foma ita mensagem importante ida nebe bela dia fo benefício ma ita todo ia fiar dan batome o fiar tambah o hare mabe rahun dia ba ema nebe fiar maski lahare los dun ita todo nebe agora radang fiar na ia tempo hin loron yang ita lahare Kristo nebe morisia so ita nya matan rasik mabe ita simu eran saidane husi apostol sira husi tome nebe nine duvida husi apostol sira selu nebe tahu mak ita simu konaba Jesus nine realidade ida katak nia morisia susimate no halo ita fiar ihneba foma ita mos esperança tahu husi evangelho dane saida mak ita hakarak atau aprende buat nebe hakarak atau aprende mak idane primeiro sekarang kita tahu que moris tambah dificuldades tambah problemas ou tambah situação difícil ou nebe ita enfrenta desafio sera nebe ita enfrenta moris buat uluk nebe ita tem que hala mak saida hak basic ba Jesus tambah iha Jesus deit mak bele oferece ma ita paz ida nebe mundo labele oferece tambah dalam balung ita hanuin kata paz mak banhira iha ausência husi perturbação kata banhira la iha na gangguan seluk musuh iha itenya moris ida nema paz buat cerebe haleu itane bele hak matek mebe banhira itenya fuan laran la hak matek ita labele hetang paz ita labele hetang damai no paz ida ne so bele mai banhira ite relação dia com maromak relação dia ko itenya maluk sira no ida ne ita bele dehang ngerasa ida nebe ita bele husi nai maromak tamanemak ia situação susarnya larang ia situação ida nebe karik dalam rumah ita sente bane sang cruz nebe ita lorinya toran de mais ona ita tahu o ita hak mesak an ya nya fating rumah hodi takai tane amba ya mundu no ba maselu ya momento susar dan sane labele lakon esperança ita fila ba Jesus apostol serembe tahu sira consegue sai hak matek sira consegue hetam paz tambah Jesus oferece basira paz nebe mayusi maromak tamane me dificuldades nya larang hak basic amba maromak no maromak se harek ma ita paz nebe ita precisa segundo dalam balung hetinnya moris ite he duvidas kona ba itane fiar saranenya no ita hanuin kata kau ya duvida kari kau halo sarana hasoro nai maromak nah duvida ne buat tidak nebe normal apostol sira nebe moris o Jesus hang hem ho Jesus siramos experiência duvida e sernya moris hane san tome nemos experiência duvida hennya moris bahira ite pergunta rumah kona ba itane fiar nebe kari kita la entende buat tidak nebe evangelho dane hakarak encourage ita maksaida atau lorimos ba Jesus lilu bahira ita duvida liutang mak tempo atau ita rezamos barak liutang tempo atau ita hak basic ba maromah mas barak liutang tama ia perguntas balung nebe la iha ema ida bele for resposta ma ita mundo la bele ofrecenya resposta ma ita resposta so ita bele hetan date iha maromak tamane mak e duvida larang kita tahu atau hak basic ba Jesus kolia bania kono ba itene duvida sotu kolia bania saida mak kalau ita preocupa ho itenya fiar o belemos kolia bania saida mak kalau ita duvida ho itenya moris rasik duvida ho itenya identidade rasik duvida ho itenya dificuldades morisnya hato ba Jesus tamai neba Jesus mak bele for resposta nebe lolos ma ita buat ida nebe tome husune ita revansan difícil tebes abe Jesus consegue haturu evidencia ida nebe diak atau tome bela halo confessão nebe importante no buat ser mosu banhira ita ia fiar keta lakon ita ne fiar iloron dia ba imi hotu no feliz Pascua